ube ba fo tawhid uluhiyya ni ya dambe kata alama bo sabanna tawhid al-asma wa sifat wa huwa infiradu Allah azza wa jalla bima lahu min al-asma wa sifat wa yajma ka alake kelenye togo munumbe alala mankutunumbe alala ika alake kelenye aka togola ika alake kelenye aka mankutula haja wa haja yatadammanu shay'ain aka jantu nununa nin fana abe ko fulade yira tawhid al-asma wa sifati sabatili abe ko fulade yira al-awwalu al-isbatu fulu sabatili وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميعا أسمائه وصفاته ألك تقب أنا ألك من كتب أنكو بسبتي علي علي تقو سبتا يرلا أي من كتب سبتا يرلا أنكو سبتي على لا نبني نفي أساني النفي المماثلة فلنا minye bonko nyonyali ka alani fenke kelenya togola ube ka alani fenke kelenye akam mankutula yiko ge ka boy alaka togo sabatala ka akam mankutu sabatala fulanna al mumasala ko alade ninde kelenye yiko fana ge ka boy laysa kamithlihi shay wa huwa shamil bashir nafili sibatu fulen ni aya kelendela laysa kamithlihi shay ninye munge misaliya ge kabo alama wa huwa shamiul alim wa huwa ash-shamiul bashir ninye meni sabati alaye ka yeli sabati alaye meni asabati alaye yeli asabati alaye ni minye misaliya o ge kaboy o be aya folola laysa kamithlihi shay o yem misaliya ge وهو السميع البصير ويتقون من كتب سبتي فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحدا من المخلوقين ni aya ya iranna ko alaka togo ana alaka man kutub be alaka man kutu ko ani damfen site kelenye aka man kutula har na yasru man kutu do lesiri ala ni damfen be na wala ube togodo ala ni damfen do be na wala ne yiba surani ala te kelenye la yumasiluhu fiha ahadun min al-makhluqin fa hiya وين اشتركت في اصل المعنى لكن تختلف في الحقيقه harini ala ni damfen do farla nyugon ka togo dola ube ani damfen do farla nyugon ka magan kutu dola ne yiba soro haqiqa ute kelenye masala bolo be alala mais est-ce que ala ka bolo ani damfen ka bolo ye kelenya bolo be alala bima yaliqu bi jalalihi bolo be hada madem fanama bima yaliqu bihi nin kakaniya ini ka hada madenya ya lam man kutul le sirila akira kelenya ya ma haqiqa ye kelenya wa bolo be alala bolo be damfen la hada madenya est-ce que bolo nunu haqiqa ye kelenya laysa kamithlihi shay bo togo fana la sisa togo la minye damfewnye ala ko araufur rahim ako ciden ka kibariyala muhammad qad قل حسبي الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم rahimu ya sabatira kata ciden me ciden ka rahimu ani ala ka rahimu nye kelenya lesrila ala ya ciden wala rahim ala ya rahimu ye ne ala ka rahimu ne ciden ka rahimu kelen ndo haqiqa ute kelenya wala ikanni fana do bon ni tawhidi min fulani ni tawhidi al asma wa sifati dallati fihi badil umma al islamiyya wa anqasamu fihi la firaqin kathira silama manton chaman de fililanina silama manton chaman fililanina bon togo wala sisa mu'attila ube ahli tatilin ahli tasbihu be
odi hato shaykhul islam bun taymiya tumami akumana nin fanaka bun taymiya ko cogodi ani bun taymiya tana doni ke bagawula ni mo min fana tawhid al asma wa sifati ni ba fi ka aqida ka kishiye ko nani kuroshi arbatu umur ni ba fi ka aqida ka kuroshi bolo tawhid al asma wa sifati yorola ko nani kuroshi ko nani nyimunye shaykhul islam bun taymiya min fu bi khairi tahrif wala ta'tili wala tamsili wala takyif ninu nani de do at-tahrif at-ta'til at-tamsil at-takyif iki ka aqida seniya kabunnin konanima tawhid al-asma sifati ika aqida seniya kabunnin konanima tahrifu fi nash kolo ka kolo yelema masala jahamiya ko munu nye alakallare siyal nan kariya uye kolo yelema arrahmanu ala al-arshi istawa uko arrahmanu ala al-arshi istawla niye tahrifu de ka kolo yelema niye tahrifu de uye kolo yelema ka mana yelema istawla ko alaka marabe la reshika ko alaka marabe la reshika istawla yode istawa uyani ke istawla wa kallama Allah Musa taklima nu ulu tasabati jahamiya tasabati ko ala be kuma uko wa kallama Allah Musa taklima ha wa kallama Allah Musa taklima lahu yake laha ko Musa de kuma na lafi tuma mu yenni fo Ahmad ibn Hanbali akunna yenni harafu yelema wa kallamahu rabbuhu akwa bo ke chogodi yelema chogo juman boy wa kallamahu rabbuhu donc yika aghira seniya kabo tahrifuma tahrifu yede kanasu yelema yika aghira seniya kaboma tatili o yede kannan kariyali ke komi firauna yake chogome ko ala te yere tatili wode wa tatilihi haja yasbahu tatili firauna ni mo min ko togote alala man kututi alala abe komi firauna ko ala te chogomi de e fana ya alaka ala ya de ge ka boy ni mo min ko togote alala man kututi alala wala be wala ba funninde ma tatili e ba yirade tatilu dunko ba yirade ko ala te wa takyif fi sifati takyifu be sifade la mana takyifu ye munye ala be femmin be ala la bala chogomi ka fo ibo chogofo o ba fo de ma takyifi abe komin ni takyifi yo ode ka chokke chogodo ke ha kayira konninde do uba fode mattakifi o be sifade la temsili fana be sifade la me tefsili yede am misaliya be kominni ani ninde bolendo uba fode mattamsili takyif ani temsili ulubi be sifade la me ubolendo nyogon koro takyifi de masala min nana imamuna malikna arrahmanu ala al-arshi istawa wa kayfa al-istiwa o ya cogo yadda kwa ka cogo ya fo ko ala ko dala kinyan lare shi ka dala kinyan lare shi ka cogo di kuma nyagu man mamaliki toro aya kumbiri fa washira aya kun korta ako al istiwai ma'lum wal kayfiyya majhul wa su'alu anhu bid'a wal iman bihi wajib ako ala ka dala kinyan lare shi ka rabukan na ko donen do wali kayfiya ma ke chogo atanto antodo ala ma ke chogo fanya chide ma ke chogo fanya antodo wal imanu bihi wajib ikalli mana nay fana ko ala billare shika ko yi kan wajibi de waswalu anhu bid'a akoy kam mo nyinin kanni na ala billare shika chogo di akoy bid'a de parce que ni aya kala na sheba unyana sheba kelma chide nyininka akumma araka illa mubtadiyan fa'akhrijo anni hajihi al-mubtadi'a me maliki ko ce ma konnema eye foye eye bidiya mo de ako kalande ma ayin bidiya mo bonka jamala
ويابو مشركون تكييف في الصفة كيتشوغو دونك تمثيلي فنا صفة مثالية كمثالية دونك ودي هاتو وبافو كو على كتو كو يكو بوليكونا ناتشوغمي يكو فو تشوغولا بغير التحريف ولا تعتيل ولا تكييف ولا تمثيل bon min wa tasbihu fana ani tamusile kan minna shaykhul islam bun tamia yobila ako tasbihu musabbiha tasbihu ako mana qur'ana kono tamusili de nana qur'ana kono laysa kamithlihi shay'un ako tamusili de nana qur'ana kono me tasbihu mana sino tasbihu ani tamusili mbere kele mais shaykhul islam bun tamia ma tasbihu la fujuta parce que ulubu yere kolosi wakati be nube komi fo dina la nana qur'ana kono chogomi ube nana hadisa kolo kono chogomi uluba fo chogode la ikana ta chogore modifie ka fo niere mi nana chogomi qur'ana kono fo chogode la odi ato alebe te musili defo buntemi abete musili defo tasbih atofo odi ato ko bi khairi ta'rifin wala ta'tili wala takyifi wala tamsili donc pour al asma wa sifati anka qida senaya fi tawhid al asma wa sifati anka qida senaya kabonnin konnanima anka na kolow yelema anka na mana yelema anka na unnan kariya ko togomi sabata ala anka na nan kariya man kutumi sabata ala anka na fo atala anka na nan kariya donc anka na fo amba ke chogofo anka na fo amba misaliya fo donc abe komi wakati seraya ambe bita joya bo minye tawhid kalte sabay nonu de tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al asma'i wa sifat subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk